Kicengsi kaduk kami labang so YouTube channel long kilang ara doa na fans tami nilihin pen adap kime kardom na pajriglo kardom laben pini nali tum apa la so video long na kithan ponji mate na ki 1p labang kila son lo ko son si nali tum Aadhaar card pen killing Aadhaar card long killing a mobile number ko son si kila nang jima labang so process nali tum pan la so video long nang than pachini pon ipo jong si nali tum la so YouTube channel long nang ka homri milang pe ka chinghon pen subscribe igon la pen videos tami nali tum share pon igon tande non pathek pen koson se la Aadhaar card long killing a mobile number kilar poneng jima la so process le lang pon lo nang la pen chethan pon lo nang kicheng sina litum online pen mobile number kilar je fan la play store long dam nang pon la pen la pang so apps la Aadhaar po apps na litum dak pen install nang pon nili already dak install tang lo install let pen api lo ten litum la dak pen la bang so apps bang impu nang pon mate open nang po open along ber iglo pulo tang ten nalitum fan la son permission na hang ikpo permission bang nalitum dak allow don thai nang po permission allow thai pen api puthol sa interface nang klang ikpo discover key features punalitum ketok theklong je la pen nang litum na so dem ber nang pon la pen next la pen hai bang nalitum lang ponon la pen puthol next ber ponon la pen enter Aadhaar number labang so dem ber ikon la pen I am ready with my Aadhaar pugetok tuji la ber nalitum theklong je la so dim nalitum ber nang po da ber dat pen da nalitum Aadhaar number bang ber nang po kalau so mobile number sikilar jima la pang so Aadhaar number ber nang po Aadhaar number ber dat pen nalitum la continue put theklong je aber la continue long nalitum ber nang po continue long ber pon ek dat la terms and condition ban nalitum lang pon ikon pore pon tame nalitum apojong se do pulte la pen nalitum la so box so long ber pen proceed ikon proceed long ber dat pen afi da sim hini do pulte sim 1 sim 2 nang klang ikje nili long bang non isi ber do la se la send SMS bu teknologi la so dim ber nang po send SMS long ber ik det penason pop up bang to po puthot send long ber no la pen da verification complete po successful la pen continue to face authentication nalitum da face authentication nengji la bang so dim nalitum very good face authentication along ber pon ik det pen kidam tang hostame ni lithan pon la haya process bangke nalitum la spec jong se chiko polo tangte nalitum la spec bangke te plug jog nang po sunglass la pen light pakan nengji nalitum la face authentication ke claim hot la pen nalitum okay very good la pen la dak face authentication dak successful po success ik det pen la proceed put technology la so dim nalitum ber nang pum Procedure long ber pon ek pen dak 6 digit pin number nalitum bineng jila Google Pay Phone Pay long ki bson tak tak dak nalitum binang po labang non nalitum bibi des tame choks tame ki bi si melo labang ke la pen jong se bibi pulte da skip nalitum skip option long ji skip pon ek de no kali pulte nalitum aja da pin numbers tame dak pen ber pon ikon ber pon ek de pen api puthol ason pop up bang to pol hai nalitum okay ber thai nang po mate skip thai nang po skip det pen api la dak nalitum Aadhaar details pen photo QR code la hai theklong det pen api nalitum pu athak doi pulo tangte dak my Aadhaar update po dem doji kimi da option ki at pondo labang so dim nalitum ber nang po ladak ber pon ik det pen api nalitum dak pen longji email update pon ikmail la pen name la pen address la hai stame name update bang non coming soon lang wang welang la so future bangke stame la mobile number update along ber lo pultang te dak nalitum theklongji 30 days nang pom la mobile number jong nalitum change lo pulta ador la bangke 75 nona ko bangke 75 rupees nalitum payment lote la bangke mobile number la long ikpo asinon mage mobile number ke large fan la continue long ber ikon continue long ber pon ik det pen api nalitum hoda athak ba aki ban mobile number che theklong pol pen non akimi ki at pon je mobile number new mobile number put ke tok theklong ji la aber bang la sodim nalitum mobile number kolo add nang po add det pen api la send OTP long ber ego send OTP long ber det pen api la nalitum ki pia mobile number along OTP dam ikji 6 digit OTP holo so OTP ba nalitum la dak pen ber ego ber det pen puthot verify nang po la pen new mobile number OTP verify nalitum theklong po laben puthot dak face authentication nangji mat amhang puthot cheklan tu nangji si face authentication ho nalitum dake tok theklong thai po nalitum kupi ps on se nangi man nalitum la box long berigo lapen continue long berigo laben puthot dak face authentication successful pende non bangke payment pinang po payment pg apa nalitum dake tok thek polong je la roach pe nalitum dak pen lapen confirm and pay la so dim ber nang po ber ek det pen nalitum da Google Pay ba Phone Pay la pen copy pen nalitum payment jima nalitum payment nang po la continue long ber pen nalitum payment nang po la pen payment ador la bangke nona ko ke 75 rupees an chot la sila son lo la bang so process nalitum claim pen nalitum mobile number bangke chelar long ek po